leo. Ibyatuma gutajya mu kazi. Ilikuwa inasababisha ibyatuma kujya bitinjira. Ilikuwa inasababisha malaika bisohora. Naona malaika akimsohora. Kosika. Ya bini wini mu. Hari ibintu byabo bigiye kongera. Unaambia kwa vinaenda kufunguliwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunataka kupanda hivi. Hari imigisha igiye gufunguka. Uranamuhanure niza telefoni zigiye kongera kugaruka. Niza telefoni zinaenda kurudia. Hari kama na wewe. Hari kama. Waruje kuzurira indege ijya kwivuza. Ulikuwa unataka kupanda ndege uende kujitibisha. Ibyo wakwivuza byose. Hata ungejitibishaga aje. Bakabura indwara. Wanakosa magonjwa. Ariko ayo wari kuzavuja kwivuza. Lakini zile zingebeba kujitunzisha. Wenda wandike tarehe ya leo. Aterwa ajya mu Buhinde. Zenye zingeenda India. Haleluya. Uyandike. Usiandike. Wandike nayo kugutonga. Wandike na za zinyakutonya wishi. Wandike na za garde maladi. Nurangiza uzatanga kimwe cya kabiri. Afuki maliza. Ndio nakushimira ko nguye hayi imbaraga za Dayimo. Sari endi ziamu sari. Nguye imbaraga za Dayimo. Bravo. Mungu ananiambia mwakujenje. Nasikia Mungu Naanza kukora inyenyeri y'ubwonko bwawe. alikuwa anakufuatilia. Mu bikingi by'amarembo. Ntabwo wari wemera gusohoka mu nzu. Wari wemera gusohoka ngo wicare mu kazi nk'abandi. Ariko igitangazo. Lakini sikia ugera ku marembo utereyo haleluya ugaruka uvuga ngo nagushima ko nsotse mu rugo ngiye mu kazi ngarutse ntaha mu rugo rwawe. Ufika pale kulango napiga haleluya useme naenda kazini na urudie ukipiga haleluya ugeze hariya ubutumwa bwawe. Unaanga kuishi kwako unalala. Ibitaro. Unaanga kama hospitali. Imani gukorera. Wenye Mungu anakufanyia. Ninje muhanuzi bihanuye. Mimi ndio napenda vitabiri. Ndio muzagura ikote rihereze mushumuri arinzani. Kigali. Mungu anasema utauza koti ulipatia pastor ataniletea